Hrvatska deca i stariji dobili su novu zabavu. Društvena igra Čoveče ne ljuti se ima zamenu. Zove se Oluja 1995. Uzor joj je istoimena hrvatska vojna operacija na Kninsku krajinu, zbog čega je više hrvatskih generala optuženo pred Haškim tribunalom. Ovu najnoviju igricu mogu da igraju 4 igrača. Svaki dobija po figuricu, a kreću se bacanjem kocke. Zavisno od dobijenog broja, igrač zauzima polje na kartonskoj tabli. Startuje se iz okoline Hrvatske Kostajnice, a pobjednik je onaj ko prvi dođe do Knina. Uz mesta kojima je prolazila hrvatska vojska ucrtani su tenkovi i vojnici, ali hrvatski, razume se, veći i jači od neprijatelja, a to su Srbi. Da bi igrica bila što dostupnija, autor Josip Brnić, inače preduzetnik iz Zagreba, naročito je pazio da bude jeftina, pa se prodaje po 14 kuna, odnosno 160 dinara. Ne vide međutim svi ovu najnoviju igricu kao njen autor. Mi Srbi tu akciju Oluja smatramo završnim činom etničkog čišćenja Srba. Njene posljedice su drastične, oko 2000 poginulih i nestalih Srba. Od toga je 534 žene, imamo 62% civila, polovica od njih su stariji od 60 godina. To su a plus tih preko 220.000 protjeranih Srba. I sve što je bilo njihovo je porušeno, popaljeno, i privatna imovina i duhovni crkveni spomenici. Štrbac smatra da je nova igrica hrvatske omladine još jedan od načina indoktrinacije kojoj je izloženo hrvatsko društvo. U ovakvom vremenu pojavljuje se i još jedna igrica, umjesto da se na neki način prestane s tom indoktrinacijom kroz sve segmente društva, pa znači i ovakvim igricama. Evo, mi imamo ovu pojavu, dakle, ovo ne može doprinijeti ljubavi među narodima, pomirenju među narodima, već može samo da još stvara veći raskol među njima. I najprimitivnija društva od prvobitne ljudske zajednice vodila su računa kome poveravaju svoju decu. Najumniji ljudi naše civilizacije, od Sokrata, Platona, Aristotela, Pestalocija, Komenskog, Diderota, Rousseaua, Voltera, Černiševskog do Tolstoja, bavili su se vaspitanjem, svesni koliko je briga o deci osetljivo i važno, najvažnije pitanje. Vremena su se promenila, pa su njihova mesta zauzeli preduzetnici koji se ne ustručavaju da od nemerljivog zločina prave dečiju zabavu. Zato i rezultati nisu neizvesni.